Bisnuram timung lake hojaya rong sopi dongkia rong amekar robiram timung pen junali ing tipiatum asopo akleng silo Bisnuram timung alang lipe lapen alang lipuatum kulat jubit chot pensi alang liphan lo pachari don Bangsua teng pen Bisnuram timung alang lisetami lo ke charli chepadoksi non hejong APSC astat lang along mate Assam Public Service Commission Combined Competitive Examination along APS rank 29 an chipa undon pen apia po lapen adonara batunga phan lapen karbiang long aphan nong meke wanpi Bangso puthak ang to nalam thi ang so se katini pon thuji aphan alang li hemlong thwalong an neletum kat news a hen pen homri damiklo tangte langpon iksina Aprangsi kadoka we kaching hon kat news ke langarak doan abang phia phan sedami pini chihu chipura jai megalong pen cardon pajurik long cardon la pen pini nilitum kat news a hen pen chihu chipur ponchi lake non head jong APSC start langalong ki undun alang limen thare Bisnuram timung alang li APSC CC exam 2023 rank 29 alang li chipalong don no lasi alang li phastame bangso chihu chiput chengche aprang niletum kat news a hen pen stami churu ponintu athe alang ni lapuan angdeng kachipali don thega pot athe APSC UPSC polotangte isi kejoy ke laki exam ke gali kejoy ke exam ke gali sitami alang li lapuan kisung sitami alang li rank 29 an chipalong don lo lasi alang li phastame churu pazir ponlo lapen ke alang li phan bangso exam ki piduna puthak letum angton pen chini ponjia phansi alang li hemalong stamin letum kat news pen ang humri eklo la sinang li phans tamme cardom e nang li lapon ang deng kachpalong don thega pot APSC CC exam 2023 along stamin nang li APS rank 29 an chipalong don thega pot ang phans tamin letum kat news a hen pen choro p class choro parlo la pen ke nang li mithang chipachini jima introduction Cardom kecheng sinili kat news channel atum phan choro parlo nili hem an nang kahumri lapen nili phan laso a channel a tropen karbiang long arat phan pusikame nili phanang pachinin ponjia phan choro parlo nili men ke Bisnuram timung nili ladak dongkia rong hojaya sor nili paimen bang ke jonaling tipi nili pomen ke Robiram timung nili schooling abang ke Don Bosco High School hojai pen sipuri ponik hai inke higher secondary abang ke Ramanujan Junior College Nagaon pen inke la der update nili 11 months coaching en la All India Super 30 Jorhat along hedi la IIT aphan hai inke nili IIT along abang admission bang along pon iklo hai inke engineering nili chemical engineering pen si IIT Kharagpur pen pass out la der update nili 5 months kam claim lang in a private consulting firm along hedi lake Gujarat along si location mane posting abang inke laso a job irider fit nili gate exam akhan si prepare lang tuning 2023 hote inke matha je masters bang puri ning ko apit gate exam to get fit nili result bang kemesen hai IIT Madras pen masters program bang elong pon iklo sitame nili matha pamelo je ko PC lifelong claim nang jima ko asut mane thang idea ta we masters tong kuri ning ma ba research align na to lut ning ma ba civil service ana tong lut nang jima ko nili parents tumbang ke atang is engineering hoten sinang pubom hai je civil service upon UPSC by APSC upon le prepare bom noi kita me nili arlo pen kola bang ebang we der lang so ke di amat nili mathapa melang la March pen nili October an hai nili methang han around 7 to 8 months support chipilo je life along isi pine satisfied by isi balance jong si maintain iplote la pana por chipini je PC claim nang jima po hai inge June 2023 pen nili November ama pen hedi isi main long arlo pen isi inner self pen call bang lo je APSC fan by UPSC fan pusi tami prepare nang ji pulo inke November pen ili preparation bang start le hai mane kama tha ke ne tanon malam ke UPSC by APSC ta syllabus ke same ma tidi asi November pen ili start pamelo inke APSC la notification ke bang hot nili asap APSC fan ta Charlie pame populo
Inke prelims an bang kinili coaching abang ken he. Amat prelims bang mane arnam ko pai pen clear pon data fit. Nili bang ke means abang ke thang idea we je loing malong li puge. Kami long lok lo pinyan ke. Amat Rank 29 anju palong lo. Tante pinyan abang ke kasama nang li akai long ke mang ason chun era son chun lo ason lo. Tante kosan lo ning karong bang ke. Ni ngabang ke arong le he ni ate bihek pen positame ni pai ni po ajat business positame ba job positame ave mati just isi hem dukan isi tu 2004 an inkan usi kholi la so dukan pen si kon ma financial support education a hinnat positame dukan pen si bang lak lo ako ni parents tum han choro parlo ni phan mane alang tum ko an ni struggle pen positame education a hinnat bang ke asapta mane mane nang pilak lo lu positame nang pador dun pula ako education na hin positame top college song sinilipan ng Pacharli do Don Bosco kimia college si lili Charlie dun long forever grateful and thank parents pan edi kalang hadi ang tela nang preparation bo mahot la APSC exam pa nang preparation bo mahot ante nang ani siang bo ka na porchi pipi lo bang so exam ki pidun pa Apora mang ke la prelims data fit hedi nili 4 months apor long min sa pan la so nili mathalo mane jiman emethang force chipi blote la so 4 months long chipil labang ko ate maybe 2025 ko nili gawdani positame nili la so por bang ko pan man nili hintan pion ani nili chipi ko pulo la si langdamet blote nili around 12 to 15 hours apor chipi ate nili bang pene compare ki un ate bang tume bang apang pen Charlie bom ini ke just new lang so feel along habi si nili bang matha pa mela je ajat positame nili thang ta matha te results kelong lege la ke arnam por arnam nang people te nang people ditame nili hin pen ko an ma lo pa Charlie ki un an bang nili efforts bang chi people la si around 12 to 15 hours daily nili Charlie apor chipi ante bang so Charlie bom mahot preparation bom mahot ke nang li kijui ke dam ponon आज मेरा सोशल मीडिया पुनः एक्टिव पसंद ला एक्टिव हो समय के चाली मैंने ni prelim sapang bang ke jadi ki juya hin positame ba ajat jirpo pena chetong hin positame ni di mane juyi pigang la prelim sapang bang ati ni di 2024 afan ni di MA pass pen pa hai 25 afan si M bo M2 ati bang tum tanang pulo je non ke porta com hai klasi bang penjong si competi prote laki just very difficult task pula hai lasi nili bang pan pressurize so elo lasi biya positame prelim sapang bang enjoy the birthday party angkela pining 50th la jonan cardio festival ang attend lo golden jubilee hai inke prelim sabang mesen amad isi arlo pen motivation bang elong ini chance dui pulo pining bang amat la means aprang la prelims get fit hedi prelims men means sang bang nili ko an makion an GP phak lo social media positame nili friends atum pen contact positame ajata chibi be dalo rumar lo chelok deksi chelok pensi ekdom pan makion an Charlie por GP lo kalande ante la APSC exam phan ke kopipia puthak si Charlie ponangji son kona puthak si Charlie ponangji tasme syllabus hoy syllabus ni kudamet lote ni di kechengsi bang syllabus ahin bang pan chini ho he newcomer lang mate di inke ni di materials positame la online na long copy ma ke do lai pen si Charlie bom books positame ni di pan Charlie ho ate books atum bulky pikan books abang he ako ni di matha pamela jong si books bang e porhi det ko sitame la so ka porhi po jong si revision afana por chelong le plote la ke chok che det ko ako la pan akom time pen jong si ni di Charlie plote isi mane brief pick aning isi notes hai na sini di online kan kon ma kiun an inke chat gpt ka use lo ni di kosan ma use ning ko hai prelims an bang ke prelims jata fit ni di coaching bang en hai coaching kolat pen to ke en coaching ni di SPMIS academy Guwahati pen si online coaching bang ke online pen si 2025 apan hai mat la so parallel itum phan crash course bang pi la so crash course through pen si ni di kon ma kiun an chelang lo inke luckily mane kon ma ka chelang la sa thok mai common dolo hai ke chini ni an bang ini di just keywords abang lang pen papan mai sar ke tok un la bang tok pan lo kalang gandi si pinia ni an bang ke nang ni APSC exams ta me chipaun ton pamilo nang li ke mang da bang ke munni mate 2025 si ki pidunji pininga bang ke just ani try don pola songs tami unexpected asan edi undun derlo ning charong lo ni tong tami
tangte nang li kipathuan abang ke ko aning hang me sports ke ini di schooling pen tani ning dok pingan physical activities bang school hotta ni li cricket ho football to badminton tang ho इनके स्लो साइक्लिंग रेस अजर स्पोर्ट्स द पार्टिसिपेट लाप लो आपको मैक्सिमम अलोंग मेडल गेलोंग सी गेदो के ओंग लो सीता में अला स्कूलिंग द फिट है यदि रामानुजन सी चार्ली मती दी ला सोहद बांग के स्पोर्ट्स अहिन बांग पान अपर चिपी लोंग लेदर लो अथे कॉलेज आवर सी 7:30 to 3:30 अनन मती दी मॉर्निंग स्ट्रिक्ट पिकान आपको पाना क्लास पाना वर्स क्लास के क्लेम कचार्ली पेने मनी तुम लाको दीती सिया पोरा वेदे दीती सितम में संडे को नहीं तुम फुटबॉल पातु तो है नौगांव लोंग ला रत्नकांतो को पिनिया फील्ड है हमें चेतने बम नेहरू वाली फील्ड को दक्षिणी तुम पातु तो निजिर को तुम पेन है इनके लादे दा फीट नीली आईटी खड़गपुर जॉइन लो आईटी खड़गपुर लोंग बांग के नीली को अनमाकियुन अनिली फर्स्ट पेंसी माथाला जे facilities से दो पिकन स्पोर्ट्स अना क्रिकेट फुटबॉल वेट लिफ्टिंग पुसी तमे निली फर्स्ट ईयर अलोंग ऑलमोस्ट सब स्पोर्ट्स निली खेला लो और जीपी लो ती तमे सेकंड ईयर की लोट पे निली माथालो जे इसी स्पोर्ट्स बांग एम बेगांग को आती सब स्पोर्ट्स होंगे एक्सेल होंगे बस सेकंड ईयर होत निली वेट लिफ्टिंग बांग जॉइन दूं है सेकंड ईयर इनके कोच ता नंगे थान मेसेन सीनियर्स तुम ता नंग सपोर्ट पिकन इनके लासुट ओपन आईटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप पुदु लासुट निली गोल्ड मेडल बांग लॉन्ग कॉन्टिक्लो है 2019 होत 1920 होत ले 2020 होत इनके ला कोरोना के बांग फिर माने स्पोर्ट्स अना बांग पाना पर जीपी लोंग लेदर लो हेमसी दो प्रॉब्लम मत दी इनके ला कोरोना दे फिर निली तुमान लास्ट 4 मंथ्स अपन है कॉलेज पे नंग हां लास्ट सेमेस्टर ले है 2021 इनका होत लो जनवरी टू अप्रैल लासुता इसी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप दो माने लाग बांके जनरल चैंपियनशिप पुलो है हॉस्टल अंग दong लासुता नि ली पार्टिसिपेट दम लो अनका नि ली गोल्ड मेडल सी केलोंग कलांग दे सी स्पोर्ट्स अकिन बांग नि ली लिंग दok पिका अंता किलोन के काना नाथु बांके किलोन के कानी किलोन बांग नि ली पार्ट करी दन है अपटांग सी तमे पान थेगो एदर सी नेदर लो स्कूलिंग होत कॉलेज लाइफ होत कॉलेज लाइफ उतनी नहीं पार्टिसिपेट बांगे पिदुंदे है कपरे ड्रामा हिन बांगे नहीं पार्टिसिपेट दुन स्कूल होता लो इनके कॉलेज होता लो मुक्कर गुपु है दी स्ट्रीट प्ले है पार्टिसिपेट दुन नहीं ante nangli pamustami nang chithan lo nangli tum nangli pe nangli postami nangli phan support dun o si kulak so chu bi chapen sami nangli phan pukachali hian bangke isna padau plutastan tangte nangli kuchali boma hot nangli kiddu kisung pathak nangli chithanik jima Ili school dunia kan, ili po bang fast pensi mana isi arlopen motivation lah je ili sopo kan ke Don Bosco school si padun dekji do awi pusita me. Asi I think laso initiation bang ke ili pudamet lote laso initiative a join si pinini ili laso asat lang bang kiun pon. Lasi laso hot ajat awi pin pusita me ili po bang la dukan chubi chopen. Ko anma income elong lahai hin pensi lang li ili panang pachari do schooling la 10 an pusita me hedi. इनके ला हायर सेकेंडरी रामानुजन जूनियर कॉलेज की ऑफिस ता दोपिकान लासी फास्ट बैंक के नीलिता मथालो जे एफोर्ड उन एलो पुलो सीता नीली पाई बैंक माने फास्ट पेंसी लोपेन इसी मोटिवेशन बैंक दो कोलो जे अजत पुसीता में नीली सो पोहन पे रामानुजन मंगसी एडमिशन पदुन लेगी एडमिशन पलों कॉन्वेक्ट जी लासी लासो पॉजिटिव थिंकिंग बैंक पुदामेट लोते नीली फान लाहाई top college long admission ke long dunji apani di pan ma pusita me body lo asini di choro palo ni li parents atum fan inke la higher secondary Ramanujan long Charlie bom hota ajha ka hot financial constraints abang edoko kiti sitame ni li fu bang ta nang support pick an lo the bihek pen ni li pusi nang pa Charlie bom ati di alang li bang ke LP school along teacher hai apang hot inke bihek pen ta alang li sing pa Charlie bom lo lo hin na kopan ma mane maths pusita me science pusita me nang than lo ni li fan inke la IIT Kharagpur long ta ini ke fees ke 200 bati ni so fees ahin pusita me thang ka mane hand pen pressure yang dipelo ni li fan just ni ka Charlie abang interest biang po Charlie pa menang po ini future hot muni rakte thema nang po la pan chole parents bang ke inke financial bang ke alang li ko maja pen pusita me lang lap hai bang ke asi ni di bang hai bang ke pan pressure hoy der lo ko struggle pudamet to ni di struggle bang ke avi struggle plote ni di pan ma mane materials pusita me isi lo Charlie fan isi environment pusita me lai ke ni di parents nang provide lap lo
just nili account ke hem mane room long donang po table long donang po pare chair long ingira lo chelang po na panchot lo nili kambang ke na si nili choro parlo nili parents tum pan bang nang je than lo kula chubi chot ke di warenga war sai la person ke nang pe nang posta me ave ala si choro nang ji alang lipe alang lipo to ma phasta me alang litum kaporia joini pini alang li supo sedami pini lapan de lidun lo alang litum aveder pen sedami alapan college punal school punal sedami akimi long si alang li khan pachali din lo ake alang pini alang li lapan ang deng nang kilidum sedami alang li ape pot atum sedami kachepadu kaporia joini si pini alang litum alang li sedami lapan ang deng kilidun lo ala sialang tuma phasta me ne tum kat news ahin pen stami choro parlo the alang ni tum kaporia joini li tum karbia khaya tum sita me lapon ang den keli dono ja choro parlo lang do phasta me ante nang bang ke isika chisik bang ke muning mate 2025 si kipidunji rasan he ya stami pining kipidun pensin ang li undun derlo ala sinang li la non obi kimia tuma phan jasmet la APSC exam kipidunji tuma phan ang li baning ke hang tuma phan ang li pine message ping tu ma lang damet lo te non ke bang obi kimi tumta interest ke dolo achali hinat bang he APSC pusita me ba kaprek entrance examination of han pusita me nasi alang litum interest abang dolo I think alang litum jong si arlo pen isi motivation ba inner self aphan charge lo plote journey lila so exam clear ji plote I think 50% akame dak si tangelo kapek 50% ba nang litum just kacharli job lo so udamet plote APSC exam bang sung pik ang lo he civil service examination bang ke sita me laso kamat ha bang je laso exam sung pikan la kamat ha ge chok che det pu ate isi nilitum maina bang e am daita mane positive bang si bineng ji ate sungo bor itu ne de kamilo mane sung pik lo hani la bang e mathang elo bang ke mane monitum bang ke tokdum tum ta do la sinitum bang lage mathang e je sung pikan pu ge just ilitum as a student ilitum amethang kormo bang amethang duty bang chekle mang po je lo charli ning la si charli ang po nili pudamet lote nili pining ke long bang ke la hello je nili result aphan ke nili matha the ke long ji ba ke long le pu phan ke di nili just amethang duty bang cheklem lo asi non ke bang oi kimi atum phan pusita me amethang efforts bang ke 100% chipino ate result bang e bang arnamari deng mati di lahai bang e mat je matha je pasung nang ne inke pudamet lote non ke arleng tumta ke thek ke resi ki ong lo asi amethang arlo positive thinking bang ke jewanu kai kita mane amethang negative thinking bang e jipuang e je nili undunde la exam ke ba la exam isung la ki pu ge chok che det po athe bang munitum pan ma ki pidunta ke chenga ko ke joka sungolo mati di itum chelang charli pensi bostu bang buji ko buji pensi itum la bostu e joy ki lasi la ka charli e hinna posita me ko pan ma ki un ani itum positive thinking man ke puri vegang po penangli ke pining si first attempt nangli ki undon ke di nangli APSC exam bang ke non APS rank 29 anchi palong no tangte UPSC exam fan preparation fini kamatha sandalang ma ni mane jeng starting tuning November pen se start mati di la sort ni mane UPSC ans pa fancy game lo hai je UPSC fani li charli pa me po 2025 fan APSC ta 2025 si tokdon ba posini li ma thapon November December ni li la song si charli bom lo hai ke mathala je APSC fanta notification bang ke nang plan amat lo pole isi experience lo pojong si tokdon lo plote ni kelong bang e matha just emetang efforts 100% bang e gp po pulo inke long de da fit non ju council long ta CM sir to ni litum han felicitation program ang e di mati di lasota langli secretary sir ba EM sir CM sir tum tani lifan motivation bang nang tipik an lo je nang li UPSC fan try pa me thapu ni di laki apang penta ni di amai na long de he je APSC jong si secure lo plote isi job secure lo plote ni di UPSC fan bang try pa me populo si pudame plote ni mane 2025 bang e non fan feasible way that po ako 2026 ta pan feasible way that po the training along si apordam ko mati di sitame ni one ma kiun an la training ahin pusita me apor kelong anili UPSC afan bang ke try bom populo inke kema bang ke 2027 afan hai UPSC bang athe
lang upload nili material sabang ke dolap lo UPSC afan atau notes ka bonai ta dolo inke lahaya notes nili just asap revise ba chali janang po inke ketang te syllabus an bang ke nili laso training ahin si apor ke long an nili chali pon bom ba notes bonai bom po si mathalo inke notes lahaya hin bang nili long do hai ako non ke bang owi kimitum ko an majong si help ning prote nili notes abang already ready lap lo si nang di prote nili fan just message ba Facebook long pusi tami Instagram long pusi tami nang message no nili I'm ever ready to help you pan makin Joro lo nang ni panstami non obi kimia tomas panstami lo puson kimi to work at hampon theka po joro palo nang ni panstami last tangte ilitum alangli non APS 29 APS rank 29 ka chupa ondun abang phu thare Bisnuram timung alangli pen bangso chihu chiput ajar mega bangke dak ang ilitum ington pon iklona lasi nilitum kat news ahin pen stami alangli phan alangli kewang jelang arni pusitame alangli kaya long claim me dami chia phan bitun hil jemina pazur iklo nangli phan sitame ala pen puthot joro thule tharlo nangli ilitum karbia khai angbong pen lapustom nong mi kewang thegapo lapon deng kachapalong tum thegapo ani phastami puthot joro thule tharlo tangte pini bangsu chihu chipura ja mega bangke dak an ilitum ington pon ikok lona kardom